Abana kamari kanze. Yes, ingo mungu twabwira. Yola, hello my people, my name is Wakagali official. This is start time, this is Honda. I wish to wish, they wish, you wish to wish. Ikigo cha Wakagali mwenyewe ni kubera iki? Kubera Imana. Mwabonye somere yo muzi gusoma. JODIA company electronics. Uyu bamwita Thierry, ayita Tidos. Nivuke nawe ubwiwe achatubwira ko mwene hano muri JODIA company electronics babikola. Hello my people. Aha ni muri JODIA company electronics y'ingozi ikorera imbere ya Bankopo. Turabahaye ikaze. Bashobora kubona atembereza ka video murabe arabe Wakagali azaramyereka official twagiye rero nibaza mwabonye itwa iyi ni mic microphone aka ntawo n'amatakazi jemba ntakaza kurakaza nangorane ntemuzi bicaye kama hejuru ngo erekana amabafure na mixer gaho yemwereka hano ini mixer babibo aya nama mixer vya bitare reba babwira wagiye amasapu fangwaya sawa hama groupe hama bafre sani ya official hama bafre hali ya house mu usinite ya pato hama safuria kwagiye gezino hama safuria kweli kwanza safuria kweli urabona kweli amasoro ali aho hose ngiziriya ingoma drum kweli yabana Nani ekrampa Berekiyo ekrampa kweli ukora umupira muhera ntangorane mu saro urayona kweli tabigena fresh ari hejuru ma hebu yabuntu zapa gate zingoma hari izirange hari inyuma yaho raba hari izirange hama ekrampa hejuru kumaba Kandi namubariza ikibazo kimwe kugira abakiriya bacu mwiteguye kuzamura rushorera muciye ku mbuga za Wakagali official haba kuri Instagram ni Wakagali official kuri YouTube ni Wakagali official kuri page ya Facebook ni Wakagali official Facebook ni Wakagali official kwanga tumubariza ikibazo gitoyi uyu niwo mushefu barabanyitiye akazire katangu ndakubaze izi muze ni sorori ni safuriya izi ni safuriya okay izi zose imwe zibiri zitatu zine zitanu nanga na mahera make ya desa 50 mbi desa 50 aho ni turana test ya wanza ngumva ta sawa kwagiye izi nazo zisorori izi sorori bazita maxima zigugwa desa 50 imwe zibiri zitatu zine ni zine aho ni turatesha ibaze rero tumaze gutesha n'amahera make yacu ibintu n'amahoro n'amavuta bana mwese wae karibu kuri Wakagali official imbere ya Bankopo JODIA company electronics inimero jewe uzonyandikira umbaze nje ndaguha umusefa bimenyereye niwe wuyu bamwita Thierry nuko uzashabikira neza azwakira fresh bana tudanaza OG JODIA company electronics kubera Imana goodbye muntu utaragura ikintu hano urahombye tutera nkuko zumu yose uri utigana iganje uriyemera niyemera sawa utimbera kako yego muhungu Bankopo inoti ngwiri ya Bankopo kiba amazana Bankopo inoti iriya ni Bankopo mwayibonye ngwiri ya ngozi igeraho hanze babone ni kaburi nabyo barabikeneye Bankopo ngwijya hariya hepfo tubona za Tekino ngo hariya hari ugiye he kuri KCB aha naho uduze nk'uko uvuye kuri Bankopo niri hajya hirya urumva rero ibintu n'amavuta